Hau akara katu forte ponto hito nebe mak importante akara fahil te bolsia. Mai be ihamos ponto nebe maka hanesang balu nebe maka forte tihana ba detalhed pontos balu. Agora akara katu hahu ho ponto primeiro nebe maka na período de 1975, 1 de janeiro 6 de janeiro 1979, considera as histórias nessa idade na Liu Katinan Zero Husi Cambodia nebe conhecido nessa regime Khmer Rouge ka Campuchia Democrático. No ikus mai hana regime genocide. Regime democrático Campuchia nian hari hapoi força Khmer mian si hadau cidade capital Phnom Penh. Iha fulang Abril 1975. Lorong ida hapoi tinang fong tradisional Khmer. Hawa karakatudu kata durante fundo civil cambodiano husi 1970 atau 1975 ia facção Lon Nol ia sua ida no força sia husi movimento libertação nacional ka sinokismo no força sia Khmer Rouge nian ia sua mai be Khmer Rouge hadau poder baseia na ideologia enquanto Siranebe ou inclinação sinokista inclui raça retam perseguição atau salva hauni vida ao tem que suba hauni perspectiva lolos na razão Siranebe lori hau atau abandona hauni estudo o ditama ia força libertação nacional a foi golpe nebe hamono sua majestade saudoso Liurai Padre Norondo Sihanouk. Ponto ne akara katu enfatiza nebe makau hili hodi inclinaan ba iha movimento resistência nebe makau lidera hose sua majestade hau iha opção hat iha tempo neba primeiro fila fala ba ia Phnom atau continuar no estudo. Segundo, how bele serve ia militar a foi de golpe nebe mak liderado de majestade saudoso Liurai. No terceiro, how bele inclina movimento resistência ou de libertar a nação nebe no dahat how lahan batide mai be Cambodia mai bel say lahusik ema ida Boris hanesan prisioner entre ho opção hirakne how decide ele ho de luta sobre o invasor estrangeiro se lihusi hafoin golpe nebe maka lidera hose sua majestade rei e how abandona how estudo how decide ho de zoin ka inclinaan e resistência ho de liberta how ni nação mas infelizmente hafoin de libertação how ho juventude se no povo cambodiano la belle durante regime Khmer Rouge ema Cambodia 1 milhão tolo maka ema oho mate tambomoros no hamla
tambah sini ideologia politika nebe matandelek no falta compreensão clean com a base política ema cultura no situação regional no internacional Khmer Rouge hala revolução cultural ida nebe hala com Hanoi no tradição tuan sia sociedade nian inclui lihusi massacre escola no pagoda sia hetan destruição kana fila ba prisão ka armazenamento ba adubo agrícola no bata sistema econômico no educacional sia hetan eliminação no matenek na sia intelectual sia professor sia no mos ema hiat nebe hatena leno hakerek hetang oh maioria ema Cambodia sia nebe moris livro se genocídio sofre psicologicamente no tau tebes o atrocidade iha era neba Cambodia sai hanesan campo oho emanian nação ida nebe la iha clama no prisão ida nebe la iha mor enquanto povo sofre usi abuso direitos humanos oi nebe labele compare regime Khmer halo funo hasoru ne povo rasi nomor hasoru vizinho Vietnam ponto segundo how a caracolia sobre hanya sacrifício ponto primeiro calculia conova hanya sacrifício durante 1972 a 1975 e tempo neba how pirolos hetan anoringon nebe maka how inclina ang ia batalha 1500 exclui bombardeados hetan kanik dala lima incluímos hetan ataku nebe makas bahetan injury nebe makas iha matangkar iha 1975 antes de rebeliação libertação bahani sacrifício segundo e a situação ida nebe maka difícil deves hau nuda nesan comando liu ema rihung rua racing nebe maka opção ida nebe maka atu hala revolução hode it ema rihung rua racing nebe maka so único bele haula Hanoi ka haula do fia kata so hodeit mak ema ringrua racing bele halakong ema nebe maka ho rihun atuswa rihun walunolu racing o opção seluk opção datoluk ninye hela hononok husik Pol Pot nia tropa sia atu continua oho sini emarasik inclui hau no hat oho an tamba hau la aguenta sofrimento psicológico nebe makas mas que nune ikusmai hau hili opção darua halai ba Vietnam hatene katak mas que iha esperança oituan deit ka mas que how tem que mate how say how tem que coco ba moris ne opção ainda né how ni família toma mos e risco a hetang oho husi Khmer Rouge ខ្ញុំគិតថានៅលើពិភពលោកនេះ to hin lo គ្មានមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយដែលមានផលប្រសើរអាក្រក់ líder ida makia mundo nebe mundo ខ្ញុំដឹងថាអាយដាម nebe hetan bravo hota sofrimento que អាដាមសាសាកូស្មៅសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះ
Hanesan Presidente José Ramos Horta, o Primeiro-Ministro Racik Sanano Guzmão, mas retam sofrimento hanesan durante a resistência. Mas ia líder ia mundo ia líder e da nebe maka retam unfortunate hanesan durante a libertação. Vela as atau menciona lalu atau menciona mas buat nebe mak sofrimento makasih ao Morris maka durante o regime Khmer អាចគិតប្រមាលមើលថាខ្ញុំមានភរិយា Emma hotu bela imagina how ia fen ត្រូវរៀបការ13គូ how ក្នុងមួយពេល Emma kabinaing ida ជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ចម្លែក Perseu sanu racing ida ia tempo ហើយ nebe hanes 13គូចាត់ទុកថាជាសំណាង Kawing ida nebe estranho ក្នុង itu របបប៉ុលពតការម្ដង100គូ200គូ Kabinaing tolo how ni perseu tolo nebe maka Oh bela ia saying ត្រង់នេះ durante ia regime di regime-nya សុភមង្គល Mas behava cara kata foto conclusão ida kata família contente família តែ nia ការរៀបការអធិកធម៌ lá acontece ព្រោះឥឡូវនេះ tambah ho ខ្ញុំមានជីវិត laos date ho kaben date how nia jornada kaben aing nia ជាមួយនឹងកូន5 tinang oin se marca 22នាក់ tinang 5 dolo តែឥឡូវកូ ko ន uang na in 5 ដែលកាលពី how nia ឆ្នាំ uang primeiro man uang mane 1979 primeiro គេហៅខ្ញុំ iha 1999 bulu ona how tim ដឹកនាំ Tamba តស៊ូ how គេនៅក្នុងពោះ Wahira how lidera movimento resistência nia se iha kabung គេបានរត់លូននៅក្នុងព្រៃជាមួយម្ដាយ nia Morris ho iha ailarang ho nia ina តើមានអារម្មណ៍ ita bolsia bela imagina oin sa maka ita sente wahira ita nia uang bolu ita tim to tempo nebe nia reconhece how hanesa nia amang ne tragedia ida nebe maka acontece mai how វាក៏បានប្រែคล้ายខ្លួនខ្ញុំឲ្យคล้ายទៅជាការ Fila ខំមួយ hanya ដើម្បី ang ទប់ស្កាត់ baiha ការវិលត្រឡប់នៃរបបបល័យពុជសាប៉ុលពត esforço nebe maka hodi retorno de Khmer hodi បើសិន Hamoris មានការ dan ជិះជាន់សង្កត់សង្កិនកាប់សម្លាប់ sem supressão ka massacre divisão ការខិតខំប្រឹងប្រែង funo ដែរប៉ុន្តែដោយសារអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់នេះហើយ mai be តែយើង ho ត្រូវតែខិតខំ História moro kita ni រំដោះប្រទេសជាតិ lidera lori ita bajo di hambrik hodi liberta país no defende dami to ohila ក្នុងការសម្បំសុខ Há a oportunidade ខ្ញុំមានអាយុត្រឹម Anto តែ Morris 25 la preocupa Bahira Morris livre Bahira há 25 anos no bele buca asilo político e harailia តែប្រជាជនកម្ពុជា mas be povo បានជួប Cambodia នៅសន្តិភាពពេញលេញទេ nunca ខ្ញុំបានត atende ស៊ូដោយការជុំជ្រែង buat nebe hanaram paz kadame completo hau luta ho apoio hau nia be belum com Vietnamese ho de liberta Cambodia ho se regime Khmer Rouge តែប្រជាជនខ្មែរនៅមានជីវិត 7 de janeiro 1979 nebe sobrevivente Cambodia ho se regime brutal idane bolo hanesan senia aniversário da ក្រៃ rua លែងតែបានคล้ายជាមនុស្សម្នាក់ hau orgulho tebs តែចាប់ផ្ដើមការ sai តស៊ូ ema ida nebe ដោយកម្លាំង hahu មនុស្សទាំង luta ho ema naing ដើម្បីរំដោះ ha ទឹកដី date ដ៏កំសត់របស់ ho de liberta ហើយបាន a ចាក់ minha ផុត rain ពីរបប Kusikia ពុជសាសន៍ rain kia ho se regime ដោយ genocídio យកជី nebe វិតខ្លួន brutal ឯងធ្វើជាដើមទុន ho de usa hau ne Morris Rasi nudar capital hau ne consciência patriótica nebe និង lu យកបញ្ញាញា nudar ធ្វើជា força ត្រីវិស័យ coragem nia នាំផ្លូវ no hau ne matenek nudar kompas nebe orienta hau បានដួលរលំនៅដើម mas que regime Khmer mono iha início tinang 1979 povo Cambodia la ហើយ Morris កម្ពុជានៅបន្ត Iha Pas ទីលានប្រកួតប្រជែង ho ភូមិសាស្ត្រនយោ Cambodia បាយ
sai na fating hanesa arena geopolítica iha funo fria entre acidente no aliado Sira e a União República Socialista Soviética. Mas agora a muda vai a ponto da toluknia o esforço Sira a tu retam paz para Camboja. Khmer Rouge, oho ema cambodiano Sira liu milhão tolo hafoindei tinan tolo fulang walo no lorong dua nolo e poder La espera Khmer Rouge retam licença a tu ocupa Camboja nia cadeira legítimo e as Nações Unidas. No continua halo fundo Pode retam fale poder batinam sandulures em rua tam. To ia 1991. Comunidade internacional la osdeit la reconhece governo nebe liberta ona nação russa genocídio, mas bemos impõe sanção econômico no política nebe macas. Onde obriga vítimas a ser selo o seu regime genocídio Pol Pot nia atau augenta no luta onde hari filas fale sem nação e a peso sanção nia ocos no perigo o se sanção sem retorno desse regime Pol Pot. Tahu ba efeito domínio ideológico macas tebes. To a comunidade internacional pronto a atacar matang ba Khmer Rouge. Nebe nelima nakono orang continua a mesa Moris sociedade no civilização cambodiana. Nuda ministro negócio estrangeiro ho idade 27 e a tempo neba ausente larang Kanek Teves no sei hanoi heta na fating relembra na fating moras nebe maka heta mai be hau lats rai audio hosia mai be hau koko atau hambrik odi revive filafale Cambodia no hambrik hanes nebe hodi heta reconhecimento internacional hanes nação hodi hari filafale país no mantém paz internacionalmente. Desde 2006 Ami harupa ona tropa liu tropa sea ba iha serviço paz ni Ami iha dificuldade nebe barak tebes vítima sofrimento nebe makahau karakatu Colher e Ratina nuda hanesan ho idade 25, 27 anos nuda ministro estrangeiro, no ho 29 anos ho sai vice-primeiro-ministro, no ho 32 anos ho sai primeiro-ministro. No serve hanesan primeiro-ministro durante 38 anos. Significa katak ho idade nebe maka kik bato iha ho serve ida nebe maka tempunar durante no iha tempo neba la iha primeiro ministro ida maka ho idade nebe maka kikliha agora iha Cambodia primeiro ministro fom Troca hal iha 2023 primeiro-ministro Fong nia ho idade 42 anos nebe considera nesan jovem mos vai be iha momento neba hau sai primeiro-ministro ho 32 anos hau jovem liu do que primeiro-ministro ida atual tane primeiro-ministro atual sa laos jovem ona compara ho
hau momento neba comissão primeiro-ministro rotina 32 anos. Foi hau primeiro-ministro pontos neba maka hau vote hodi lança reforma metas rua importante ba iha política no reforma econômica neba maka iha momento neba risco tebes ba hau nia moris politik vida politika tambah sa hau dehan dene kata risco tambah hau voti ponti dene iha Jakarta fator rua nebe maka impôs mahal fator internal ladung compreende saída sobre política no reforma econômica se só hatene det maka oho no luta mahira hau lança objetivo ida o paz nebe mak entre povo Khmer funu Khmer no Khmer no imagina emana inhira mak suporta ideia even ministro estrangeiro e a momento neba rejeita ideia ho de halu negosiação então hau hakasan ni ang kuliah ho ministro defesa no hau fila faliba iha foi posição hanesan ministro de negócios estrangeiros no hau sai wanhira hau nuda primeiro ministro hau mos sai nuda pola papel hanesan ministro de negócios estrangeiros nevema kala iha sentimento emanebe hodi halu negosiação ba objetivo ruane na tane la iha opção selo maka hau tem que troca ministro negócios estrangeiros momento neba hodi halu dalam ba iha loke dalam ba iha negosiação mas que no iha gabinete nebe maka sia nebe tur iha posição sabe sia mas la iha ideia nebe hanesan ba halu iha negosiação então fator internal la simplesmente pode compreender então nem risco nebe botebes ponto segundo reforma política no econômica iha com presença tropas vietnamesas iha Camboja iha momento neba iha Vietnam se la iha reforma econômica iha sinerai rasik então iha nessa fortuna oportunidade dia kita devemos ser respeita a minha decisão sobre isso devemos relacionar com política decisão política seja no hili dalam ba iha desenvolvimento socioeconômico nessa graça ida hau iha direito totalmente o de halo uma decisão mas que ho presença tropas vietnamianas nomos momento leba Vietnam se deu que tem reforma então ia ponto terceiro amissimo ia União Soviética nebe apoio bot nebe maius União Soviética União Soviética momento neba se deu kahu ho hakara katu kuliah momento iha líder iha Moscou iha 1887 hau hasor informa Gorbachev iha momento neba plano ba iha encontro ne entre hau ho Leitkin ka Saudoso Majestado Rei
líder soviética até também kata Belum si Cambodia tem que halu negociação hau for até negocia segredo deve maka hau la vele hau la colia e momento de ia Jakarta Gorbachev for hau ideia husi Belum si Cambodia tem que halu na cloque negociação na cloque negociação for Hun Sen Hung or Pol Pot at halu hakamang regime Khmer Rouge or Pol Pot no negociação Pol Pot hakamang mos ia supremacia atau hakamang Pol Pot durante a negociação e a tempo neba embaixador de China devemos presente ane Atena e a União Soviética e a momento neba a China halu negociação e a tempo neba China halu negociação o União Soviética o US deve hakamang negociação China a União Soviética e a supremacia entre negociação entre a União Soviética e a US atau ia supremacia de embaixada do que a União Soviética e dalam mekanisme ideologia mas bem how e a momento neba hanesan primeiro-ministro Henry Mote maka líder hanesan sekarang negosiação ne hok Rouge Khmer nebe ne impossível tambah house la halu negosiação house negosiação halu negosiação e kata idane impossível ka possible atu halu negosiação ho Khmer Rouge mas be decisão ho mas be ia itana lima idane maka ponto idane maka hau tenki hola fila falika ho hakarak atu karya fila falik ho ideia se deve maka ideia balung nebe maka los no ideia balung nebe maka sala nebe hau la bel hili pa atu halimar game ia ponto tolo nebe maka risco tebes fator internal segundo ponto segundo relaciona a presença tropas vietnamese e a Cambodia mas Vietnam respeita a minha decisão no terceiro a União Soviética for assistência secar que é momento neba até secar União Soviética até kata kusik você hetan orientação se como primeiro-ministro kata para assistência a União Soviética mostra respeito à minha decisão ou de hili desenvolvimento dalam desenvolvimento no resolve a minha problema tanema que sempre colhia ou colegas amigos nebe maka serviço hanesa atu apoio ami momento ita rona by instrução se no Vietnam no União Soviética mas bem how a cara kata wanhira ho presença tropas Vietnam se e a Cambodia how ia direito a decidir lá ia ema ida atu interfere ha mas bem wanhira how serviço ho ita se how la tuir ita nia orientação ita para assistência how hakara kata informa excelência presidente Ramzot excelência primeiro-ministro Sanana Guzmão kata dalam rumah belum se estrangeiro balum dia mas be se usa hanesan zenepik
Sa cuidado Tebes usa cuidado Tebes ou usa nessa ganete. Exemplo concreto maka nessa គេ hau. ដាស់តឿនខ្ញុំគេផ្ដល់នូវកញ្ចប់ថវិកាប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំលោកកូច Contente, for ឆ្នាំ contente. 2000 Halo contente, for contente mai ita, ou de faang ho bai ang, ou de faang customs. 2007ហើយគេមកតម្រូវខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលោកកូចតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំលោកកូច Se ia 27 ou 28 se husu hau កូច atu ជា faang សេវាអធិបតេយ្យ customs. Hau mai be hau hatamba se den kata kau កូច lahal មានសិទ្ធិនឹងប្រើធម្ម customs. វិជ្ជា Ne មាន hanesan ប្រើ costume នាវា ida hanesan បដិញ belo usa Yan sat po, helicóptero, ro, វាជារឿង ou equipamentos, អកុសលណាស់ armas se, ដល់សួរទៅ nebe infelizmente គឺមានប្រទេសប្រមាណនោះគេសាកល្បងធ្វើគេមកយកកម្ពុជា no ធ្វើ hau ជាឧ husu ទាហ no រណ៍ aprende kata ជាកន្លែងដក iha សោត país Siya bang kahit dok koko sa- ato halo idane Sobrang siya pagkat koko na ato usa Cambodia hanesan សម្ប genepi ត្តិភៈបរទេស duni cuidado tebes ho ponto idane កុំថាខ្ញុំ ba iha belon siya estrangeiro siya ihane la bele hatete kata la bele dian kata kau informa excelência ao atobe excelência o primeiro ministro sanana o primeiro presidente sanana ato cuidado រត់ហើយ mas bem how iha experiência nebe suficiente tebes nebe serviço ho parceiro internacional siya បើមិនស្រួលកាត់ជំនួយបើមិន Dalam តាម rumah, កាត់ជំនួយអាងណាស់ sekarang kita latuir sini instrução então se para sini assistência បបួលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលក់កូន husu hau atau fang ane custom ខាង 50% government sector ដល់50% Sia. ទៀតចែកជាពីរ usa 50% para o governo no setor privado 50%. បានខ្ញុំចាទៅលើ Fang custom significa kata ita fang ita ni soberania. ថាអ្នកណាចូលរួម Yang harus ministro finanças kata ណៃចោលទាំងអស់ se maka ហើយសុំឲ្យ ta join encontro né how se hasai husu posição no how husu sira kata dia clio la bele sosa បោះឆ្នោតរួចហើយ e dia clio hein តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី se primeiro ministro depois de primeiro ministro ami faan musan ព្រោះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាធំជាង fa កូន controla de posição que fatin primeiro ministro ne asli ខ្ញុំ no ត្រូវការ dalam លុយ rumah ដើម្បី ia ក divergência សាងសាលារៀន how precisa osam atau hari sekolah ដើម្បី mai អា be ហារូបករណ៍ ia empréstimo បាទ អូសឹង empréstimo សួរថា ba ia bolsa de អត់មាន estudo សាលារៀនផងហើយអាហា តា រូប នេះ ករណ៍ ហៅ យក ហ៊ូស ធ្វើអី sem escola ou ensama que ita for bolsa de estudo គេថា nem អ្នក divergência លុយ30 ita lá foi empréstimo គឺសម្រាប់ mas be ចែក ia អាហារូបករណ៍ budget nebe que ia 30 ou 50 milhões de dólares nebe ba bolsa de estudo យកអាហារូបករណ៍ទៅរៀន Tane how dia label foi bolsa de estudo também sem de escola ou ensama que ita for bolsa de estudo Tane ita tem que aprender o sine Tane ma kawa kar que enfatiza situação kata kami nação nebe kia ita tem que independente tem que independente បានជជុលនិយាយហើយក៏សុំ Haka kau ane sanghau fosai ane sanghau kuliah agora darang hakara katu kuliah ho assistência técnica se technical assistance kuliah mas kuliah គឺ assistência គេឲ្យលុយ técnica មកយើងនឹងគេយកត្រឡប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះ assistência técnica for ita osan រឿងនេះគឺ esse វាជា hetan រឿងជាក់ស្ដែងខ្លាំង se ណាស់ estimo សម្រាប់ fila កម្ពុជា fale ne real teves história real cambodiana nebe maka hawa kara fahe experiência ជំនួយបច្ចេកទេសគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើង lefuang ho assistência técnica nebe for ita រួចហើយយកលុយយើងទៅ Mas se haruka Emma husi sene rain hodi lori fila fale osan sene hotu ba sene rain បណ្ណាល័យមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ Hau hari biblioteca ida iha Universidade Royal ia Phnom Penh 1997 usa desde 1997 មកជួយធ្វើបណ្ណាល័យមួយ Banco Mundial បណ្ណាល័យខ្ញុំទៅទៀតប៉ុន្តែ foi apoio hari biblioteca que បែរជា ida យក ane arquitecto មកគូ
bairros estrangeiros, onde desenho, bairro e a parte do Camboja, arquiteto Camboja, né? Nebe e a capacidade bela harua, também sai da macia lá bela usa arquiteto Camboja, né? A minha avó Sira Hari Temple. Significa kata se buka serviço, for serviço basini emrasik. Kodi desenho, biblioteca que incluiu e a sala aí, né? Se for serviço para arquiteto internacional, tane dalam rumah sini assistência, né? Fictive date, Laos date, osan real. E Timor Leste. E Timor Leste que a conexão, how for kuliah na história. E how tambah agora dadang, how ia, hamri que hane tane, how tem que kuliah com a vida né. Untak foba ami mais de 200 veículos, mais bem, veículos siak ne, hetan nauk significa kata, labele haluha, untak personal siya, kulude ho serviço ho nauk tense, hori nauk filafal, no veículo siya nebe makalakong, ho filafal ikaw sa assistência ba Cambodia. No ami simu date, suratahang uang ida, may be kareta siya ema nauk filafal. No restos dos veículos siya ne, mos lori hoto. No veículo siya ne be makalakong, fo hane sang assistência. Kau lahaten UN inaugura ni existência e Timor Leste, kari kalau buat rumah hane sang ho idane. Dia chỉ riêng mối là có bảy tờ đỏ phía sau sầm rạp cả đó chủng nuôi. Tem que foto idane hane sang exemplo em termos de assistência. No retorno bai você assistência idane hau kuliah ho Kofian ex-secretário-geral ONU entre encontro ASEAN dengan ho UN kuliah kuna ba assistência técnico ba nação na subdesenvolvido se tane assistência nebe fo nas países se nebe maka não desenvolvido hetan det 20% ita Laos det Simo det figura nebe bot mas be finalmente Laos det assistência para o desenvolvimento mas be assistência hodi foti fila fale tau ia sine bolso hodi lor fila fale basine rain tane how for retorno fila fale ponto risco siane akal que enfatiza kata primeiro fator internal nebe la comprende segundo tropas Vietnam se ia a minha rain no terceiro se cara União Soviética la respeito a minha decisão então se hatete ba Pompei kata Hun Sen se cara Hun Sen continua nessa primeiro-ministro saída maka alternativo no ia momento ne ba alegação ba mai ba ia China kuliah bermalu ho China, ho União Soviética, kat nebe ia relação ba socialismo. Hakar katu enfatiza mos kata solução real nebe possível. Ia momento neba. Mas be hal tem que suba
recurso solução men red solution também ia significa que a União Soviética no China e Vietnam ia alinhado no regime Khmer ia concordância ida nebe maka ia momento de bahal label hal tambah nia ameaça teve risco teve cara que tu continua កំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវធ្វើហើយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ1987 a forte posição tem que lançar política reforma política no econômica e em 1980 lança ponto Lima importante bahan nação ia visão total continuação fundos labele hakoto sofrimento ema povo ne primeiro organiza encontro entre Sihanouk Hun Sen how Hasoro encontro rei no segundo retirada completamente os tropa vietnamesa hamutuk hapara você ajuda foi apoio roto ba força sia se governo ba coligação se Campuchia democrático tolo organiza eleição do observador internacional sia pode estabelecer governo coligação e da NBC implementa política internacional neutral no lá alinhado Halo negociação com a Tailândia até estabelece fronteira NB seguro no Pacífico no hala repatriação voluntária para refugiados Camboja os Tailândia. Lima organiza conferência internacional ida onde for garantia ba acordo nebe seihetan com participação do governo rua governo coligação Campuchia democrática o exílio no governo República Popular Campuchia nebe maka สมาชิกอาจารย์ไตรกรมรักษาสันติสุขประเทศเวียดนามอันเดียនិងប្រទេស Membro permanente na Lima o Conselho de Segurança das Nações Unidas nia Vietnam Índia no Nações Sociais ទឹកទៅឈ្មោះទៅរកដំណើរការចរចា E da NEMACA, momento de barra nesse objetivo de lança, de criar paz. Antes do IHA, assinatura acordo paz parisien ami serviço macas atuhalo serviço central se nebe maca fundamental no indispensável los duni katak nação exemplo e a França no Indonésia Halau papel chave ida no da co-presidente sia e a conferência Paris nia com a Camboja. E a nebe a minha discussão bar halau. Entretanto, a Austrália dudu o iniciativa ida tau Camboja temporariamente e a ONU ne supervisão. Durante o período de transição. França no Japão, além de contribuir para o acordo paz, mas apoio macas esforços em reconstrução e desenvolvimento. No Nemos, Tailândia, contribui macas para a causa IDNB, no apoio à repatriação para refugiados, Camboja liu 370.000 filafali para Camboja. Vietnam liu-se retira completamente minha tropa sia e em 1989 resolve uma
mos impasse no negociação sia com o futuro Khmer Rouge inclui presença de tropas estrangeiras. No hau akarakato enfatizamos que ba Cambodia fator internal no segundo fator external. Internal fator conflito entre Khmer. External maka presença tropas vietnamesas no partido sia nebe maka ho kilet ho dihasai tropas sia husi Vietnamnya husi Cambodia significa kata fator internal partido husi internalnya ponto internal se resolvido ona mas be isso sia nebe maka hela maka regime Khmer nebe maka saya nasi ponto importante ida. Nuda resultado da implementação espírito do acordo Paris-Nian em 1991, Cambodia liga fila fale à comunidade internacional no governo nebe moço a eleição nebe organiza o UNTAC, mos rola fatin e as Nações Unidas. Acordo ajuda Cambodia adota Constituição FON IHA 1993 nebe respeito monarquia constitucional, sistema político democrática multipartida, partido liberal. No economia mercado livre. Cambodia reconhece no aprecia Dune, comunidade internacional, banini esforço, sira atulori paz ba Cambodia no quadro Nações Unidas mas bem com resultado positivo para nebe maka atingido UNTAC saiu se Cambodia sem cumprir a missão completamente. Mas que assina um acordo sia Paris-Nian, Khmer Rouge lá respeito acordo no Nações Unidas lá consegue obriga Khmer a aturai tau se nequilat no participa e a processo democrático de você eleição ser. A foi eleição na formação do governo royal e a Tina 1993, Fundo Civil continua na FATI. Cambodia e a situação IDNB e a área controle rua queta-queta entre o governo royal e no Khmer Rouge. No tensão ser entre partido Boa Rua e o governo. Mas bem, a me estabelece o governo royal de você eleição em 1993. A me fale relação diplomática toma com membro ASEAN. Há a oportunidade para no imperativo estratégico ser ba Cambodia atau hakasan ba adesão ba ASEAN. E a liderança, Cambodia sai membro ASEAN e a Lorontonolo fulang abril e a Tina 1999. E daí significa kata semana koto maka celebra aniversário badala ronulu resinen hosi adesão Cambodia ba membro ASEAN. A karakter satu aumenta kada saída maka inspira ba ia paz acordo Paris-Nian nebe UNTAC label atinge completamente pode hakotu fundo ia Cambodia nebe gastos mais de 2 bilhões de dólares nebe husi Cambodia ho are rua nebe maka lahanesa nebe ida controle husi governo nebe li husi eleição nebe organizado husi UNTAC no ida fila fale are selu
controlo husi regime នឹងមានតកងតប Khmer nian. No ia força governo no força rebelde senia. មួយចំនួន Iha ក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមដូច្នេះចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុច fronteira Tailândia e Camboja no ia fatinse lukmos controlo si អ្វី Khmer ដែលសំខាន់ He hakarakmos atu halu pontos valun ihane katak saida mak importante ali maka katak além de assistência externa esforço mos importante teves Turmai hawakarak ba iha ponto dahat នឹង nini ការកសាង katak សន្តិភាពពេញលេញ ponto win-win ដើម្បីទទួលបាន policy ka win-win politika win-win ខ្ញុំបានព្រួយផ្ដើម Ho di hari pas atu hetam pas completo how inicia ho politica ida hanaran win-win policy no negociação sia entre Khmer no Khmer iha 1996 nebemos ho objetivo at unifica no integra parte hotu iha governo ida det sistema legal no militar សម្រាប់ ho objetivo Atu cria fundação sólida para paz nebe dura, reconciliação nacional no desenvolvimento nacional. សង្គ្រាមស៊ីវិល Política idane, ho sucesso hakoto basic década tolo fundo civil nian, la ho tiro kilat musang តែ ida. ចំនួនវិញដោយការធ្វើសវរ Mas កម្ម be ដោយ lihusi integração pacífico no dissolução organização នយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហម política Khmer Rouge lihusi estratégia fahe ដាក់ជីវិតអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើជាដើមទុនជាលើកទី2ក្នុងការ how tau how de Morris និងជំរុញការ Anesan alvo, but តម្រាំតែយើង ba segunda vez ho de promete implementação política ho de no to ami completamente sucesso iha dezembro de 1998 nevema que Khmer Rouge no organização sia completamente lacom importante fator importante nevema que é sucesso ho de implementação política win-win maka ho de garantia nevema que la tau iha implementação escrita, acordo escrita, mas bem a mi hari confidência e de implementação de bem maca robusta o de implementa sai hanesan garantido e de bem maca primeiro ba Morris, segundo ba garantido carreiras, no oportunidade, no terceiro ba garantia ba propriedade privada sia. តែរស់នៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមជាធ្នូនឹងការយល់ Você, Khmer Rouge, forças Khmer Rouge ni truca ho ជាមួយរាជរដ្ឋ submete ba integração no zoian ka inclina ang ia governo royal. បងចោល Ia momento ne ba នោះទេ how la demanda que la existe kata kilat sia la bela continua lori kilat no mantém oposição hanesa mai be ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ mas que sia o controle do governo royal ni e how a cara totalmente យើង ihne មានធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី ami iha acordo paz Paris ni បានអនុវត្ត nebe maka iha acordo idane ដូច la implementa completamente hanesa នៃភាគីទាំងអស់ក៏អ៊ុនតាក់អត់អាចធ្វើបានដែរបត់ឈប់បាញ់តែត្រូវបានរំលោភដោយភាគីខ្មែរក្រហម nebe maka 70% de នៅពេលដែលខ្មែរក្រហម armas ne hawa cara katukulia fa história kata Khmer Rouge ataca ami tenki halu counter attack mas be untak តែតែនិយាយថា ninia ខ្មែរក្រហមនិងភាគីរដ្ឋកម្ពុជារំលោភលើកិច្ច focal point sempre de kata Khmer Rouge no governo força governo ឆ្លើយតប abuso de acordo né no how sempre hatan responde kata ទៅទីក្រុងសៀមរាប e a lorong ida Khmer Rouge se ataca a província ban no direção ba iha quartel geral UN tane
how hakotu haunia força se how para hauni força se ia região hat labele sai ទៀតហ៊ុនតាក់បាទស្រែកមករកខ្ញុំថា tamba chefe UN nia kulia ho hau របស់ kata រដ្ឋ kusu កម្ពុជា hau ចេញជួយដើម្បីទប់ស្កាត់ខ្មែរក្រហម atu haruka tropas Cambodia nia atu hapara Khmer Rouge ខ្ញុំមិនឲ្យកងទ័ព sekarang que hau responde kata sekarang que la នៅ controla ហ៊ុនតាក់របួសប្រមាណនេះ hau se la haruka haunia tropas se ប៉ុន្តែមិនមែន então ដោយសារក្រុមប្រជុំនេះរបួស pessoal ដោយសាររត់បុក na lima husi untak nia mas be momento neba ហ៊ុនតាក់អត់ដែលចេះច្បាស់ទេ sia lah hetang injury husi kilat musang mai be sia tambah halai ento sia hetang injury hetang kanik បែកក្បាលបែកអីហ្នឹងគឺមិនមែនដោយ sia សារ halai ba iha hetang kanik husi ulung mai laos tiang kata husi kilat musang mai be tambah sia tauk no halai ថាមិន no iha momento neba sia hetang garantia kata ba UN nini focal point label kulia ihane no ihane ba 286 label narang kulia ទៅជាកង bebe divisão វាយចាក់ e a divisão segundo បានខ្មែរក្រហម hodi ataca José Parcelo no Camel Roach retirada selai ដោយសារតែស្អីឡើងក៏រំលោភ UN nya compound sai hetan destroyed ឈ្មោះថារំលោភគេដែរ no buat foto ប៉ុន្តែសំណាងហើយ abuso de acordo mas nunemos ho ataca de Camel Roach no ia Timor Leste karik la ia historia ni bema ka anesana នយោបាយឆ្នេះឆ្នេះនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះគឺវាសាមញ្ញណាស់ Colhe con a win-win policy ne simples hodi garantia ទី1 sai da macau menciona ida a tu garantia mores ជីពនៅមុខរបរ fisicamente និងទី3គឺ no ida garantia carreira na occupation no terceiro garantia de propriedade អត់មានចែងក្នុងកិច្ចប្រព្រឹត្តណា garantia hirakne ជា la os de maka ខ្លែងទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរក្រហម Husi acordo rumah mabe idane husi Camel Roach forces Camel Roach តែហេតុអីបានជា Laos de ne la iha acordo mabe បង tambah sa ប្អូនទាំងនោះសុកចិត្តបោះបង់ចោល Forces Camel Roach ni ឲ្យមករួមរស់ sia decide ថាបាទ hodi abandona ផ្ដើមចេញពីជំនឿទុកចិត្ត no ទោះបីមានកិច្ច submete ba no integra ba ia governo royal កិច្ចប្រព្រឹត្តនោះមិនអាចទៅ iha presença de acordo តែ ne ផ្ទុយទៅវិញបើ Sem មានភាពសមហេតុសមផល fear មានជំនឿទុកចិត្តមិនចាំបាច់ sem confiança acordo ne la លើ sucesso ការចេះស្ដែងអាការធានា3យ៉ាង ho fear da confiança da confidência ក្រៅតែពីឯកសារខ្ញុំមកស្លឹកទេ acordo escrito la precisa នឹងវត្ថុអប្សរា maybe ho suratang ide ho di dissemina livro radio ទូទស្សន៍ដូចជា3 ia momento ne ba ia អប្សរា channel TV ni nasional ប៉ុស្តិ៍លេខ5ហើយប៉ុស្តិ៍លេខ9មានទាំង TV televisão ផ្សាយអត់ទៅដល់តំបន់ ho នោះទេ número hat តំបន់នោះទេ la belle atinge អញ្ចឹង ema hoto então radio macbel ពេលដែលបះបោគឺ ho ខ្ញុំកំពុង Hamri តែសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3នៅទីក្រុងភ្នំពេញ how inaugura channel TV channel terceiro nos live no how usa oportunidade da ne hodi ហើយការ dudu garantia tolu ne ប្រសិន no nini implementação secar ជួយទៅកម្ពុជាហើយទៅមើលតំបន់អតីតតែធ្លាប់ប្រយុទ្ធ secar kita voce vel visita Cambodia តែយ៉ាងបាច់ visitamos áreas sia ne be ដំណើរជាង 6,000 គីឡូម៉ែ luta ត្រ so នៅក្នុង unta 2016 how lá mais de ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អតីត 6,000 quilômetros e a 2006 ហើយដែលនៅ ba iha visita campo de batalha e a momento ne ba how ប្រមាណជាង$500 លានសម្រាប់ការកសាង how gasta mais de 500 milhões de dólares por di hari escola tamba iha 1996 97
Hahu hau hatete bahau ni kolega amigo sia kata ho date integração política ne lato lato então tem que halu integração fisicamente significa se care ho escola sia né área sia que bem que controla o se controlar o se governo não área sia que mais precisa é a escola no fim a mi puxa ba ia desenvolvimentos ba ia área sia no hau bela dengan kata ha foin ha para ka ha koto fu hau lança objetivo importante rua o paralelo so objetivo rua ni maksaida ida atau transforma San Hall ba ia transforma San Hall ba ia área de desenvolvimento ida a segunda atau transforma fronteira ho nação vizinho sia ba ia fronteira amizade no desenvolvimento ho objetivo ruane durante ne lá de atores kata ho mais de 95% rai se ia Cambodia desenvolvido, mas bem 5% selo se dá desenvolvimento mundial. Pontos importantes é plantação, mercado, indústria, GDP, para Camarões, área, asliu do que a Popen. No é simples, para Cambodia, troca de uniforme de Camarões, para fila para uniforme governo, rule, regulamento governo, chefe de divisão para regimento se rota e a posição a utama Camarões na área nebe forte house sai da makau calcular kata kau ne ulun hau usa hau ne ulun dalla rua ia 1997 hau usa hau ne ulun ho di troca ho libertação povo no hari força no mobiliza no idatang kata kus tropas Cambodia a vietnamês nem ho de liberta Cambodia opção hot hirak ne hotu opção ida ne bemak difícil no bela hamate ha antes hau ba ia Vietnam kar ema Cambodia sia I haru ka filfal ba Camarões I hau la as date mak hetan castigo kar mai be hau hat tete ba Cambodia ai Vietnam katak la bela kar ema Cambodia sia ino haru ka filfal la bela haru ka filfal ba Camarões Vietnam ទៀមទាពីខាងខ្មែរក្រហមដោះដូរជាមួយជ្រូកជាមួយឆ្កែ Vietnam husu ba Camarões atu mai be wan hir hau ta mai Vietnam sia sia kar ema Cambodia sia no husik fali livre no hau tane hau karak koli kono ba win-win policy trust ka confiança ni importante tebs sem acordo ruma hau tama iha are Camarões ne hau nia bing rua ebe heng hela hau
tambah how foti descansa ituang depois de tukutol lokrai sir hatene kata kau hade hawan hir haulo ko ramata nil haunya ama kuliah ho ha มันคล้ายគេសម្រាប់គេ batama iha itabot tama iha បាត់ថែមថា area kamerot ni itabot lata ukmate ក្រែងគេ no haunia haun sobrinho hatete គោ kata ទុកចិត្តគេ sekarang kita tahu tambah របស់ខ្ញុំថាម៉ែ tahu kalai mate ធំ itu tama ini bah kata tahu mate kala iha watete bah hauni ama hauni tiang kata se mate ប៉ុន្តែបើបានមកវិញ se hau mesak mak mate no ema balung ni bema klao ho hau se troka ho បាល់របស់ខ្ញុំគឺមិនត្រូវបានបាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំក៏មិនស្លាប់ troka ho ema barak então តែប្រទេសកម្ពុជា haunya ulung se lalako mai be encontrar hau la mate របស់ no tamane Cambodia hetang independência ba depois de ប្រសិនបើញញើទៅ 500 anos កុំធ្វើ sekarang kau tahu que momento neba se tahu então itala bele mo la គួរតែនិយាយថា no hau agora darão ihane hau bele dia angkata ដោយ hau សារតែ contente tamba អ្នកអនុវត្តនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះគឺបានរហូតណាស់មានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី tambah ida nebe maka implementa politika win-win policy ការឲ្យជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឲ្យខ្ញុំធ្វើ serve nessa mos primeiro ministro no ministro de defesa hau sai primeiro ministro 30 ការពារជាតិឲ្យខ្ញុំរយៈពេល 2 anos ជាង35ឆ្នាំ no hau serve ministro mais de 35 anos នៅទីនេះមានអ្នកស្គាល់គឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀតបាទ de vice primeiro ministro គាត់កំពុងតែបំពេញ ministro តួនាទីជំនួសគាត់ defesa Nina Wan Hanesan serve Hanesan vice primeiro ministro ministro defesa ដូចមានមកកងពលនៅជាប់ខ្លួន ni hau bela dia kata ni igual ho hau ni divisão ho hau em termos de líder no implementação depois de hau ធំរបស់គាត់ចំពោះជោគជ័យ contribuição ni bem acabou ព្រោះផ្លាត់តែបន្តិច ba sucesso de implementação win-win policy អ្វីត្រូវចោលអស់ត្រូវចោលអស់ se ita iha sekarang kita iha salah halo salah itu ande buat hotu lah ការស្មោះត្រង់ជា precisa atau ia sinceridade honestidade កម្លាំងបដិបត្តិគេនឹងផ្ដល់នៅចំនួនទុកចិត្តមកលើវិញ ba oponente se ho de retorno fofila se minha firma យើងត្រូវធ្វើបន្លាយទឹកយើងត្រូវ tem que hari សាលារៀន dalam នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ hari sekolas hospital iha área se វាជា ne គ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រសិនបើទុកឲ្យ ne interesse sekarang ធ្វើសមារណកម្មរដ្ឋបាល sekarang kita halo date administração no política integração política sem integração físico relaciona com desenvolvimento socioeconômico conectividade será possível mas que nação Laos iha fun mai be será iha atenção ba iha área suraisia នឹងជាចំណុចបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជា Idan é fácil ba ema atu hetan lobby kalo. Idan é uma experiência cambodiana ini. Agora hau ba iha ponto da limak. សម្រាប់ខ្ញុំនិងប្រជាជន Processo reconciliação មាន nacional. តម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយត្រូវតែការពារមិនឲ្យបាត់បង់ Ba povo Cambodia ខ្ញុំយល់ថាការបញ្ឆេះ precisa atu protege iha custo hotu hodi ការរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សយូរវែង atu hahu ne fácil. Maybe hari no sustenta paz mas បានសន្តិភាព sustentáveis. Mas que depois de paz retangon essencial atu busca justiça ខ្ញុំបានផ្ដល់យុទ្ធធម៌ដល់ប្រជាជនខ្មែរ
vítima inocente sia nebe makamate. យុទ្ធធម៌ដែលមានពិតប្រាកដ Hetang ona justiça ba justiça concreta និងសន្តិភាពសម្រាប់អ្នករស់រាន ba hirak nebe makamate no hirak nebe makamuris no nemos ba ia sociedade sia hodo. សាសសា Liu ស Husi ង្គមក្រោយចំនួនដោយបង្កើតសាលាក្តី reconciliação pós-conflito គេ nebe មាន estabelece ឈ្មោះថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ international ដោយសារការ estabelece ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ Tribunal Híbrido Internacional da Hulu នៃរបប ho colaboração ចំ ho នួន5រូបចំពោះអំពើ Nações Unidas បានដឹកនាំ ho de processo líder Lima principal sia Husi regime Khmer នៃ Rouge ដំ ni ណើរការសាលាក្តី ba atrocídio sia nebe sia comete sobre uma humanidade គឺការ característico distintivo desse processo tribunal o resultado desse julgamento maka fornecimento de justiça nebe hanesan អាចរស់ ba ia vítima sia nebe mate nomos ba vítima sia nebe moris ចំណង Hodi ក្រោយ Onde permite ida icos nebe atumores ho paz សន្តិភាពយូរអង្វែង harmonia ហើយគ្មានការចោទ prosperidade សឹកសងសឹកគ្នាតទៅទៀត livre husi brutalidade ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងពិភពលោកលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ responsabilidade ba história nacional no global ក៏ត្រូវបានបំពេញមិនតែប៉ុណ្ណោះ tanto legal no moral ទុកនៅ cumpre គេដែល on ជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ além de né tribunal husikela legado significativo និងឯកសារ ida e a forma documentação histórico nebe composto husi página milhão rua liu e a formato físico no digital nebe agora dadang preserva e a biblioteca ស្មារតី nacional matenik naing histórico sia atu estuda no halal pesquisa no hanesan lição ida atu educação sia e a futuro de prevene no combate genocídio no crime sia fossoro uma humanidade រូបពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម instituição justiça internacional siamos bele forte modelo ida o tribunal Khmer Rouge បើសិនជា e né ida precisa e balanço យើងត្រូវមានយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបាន nebe បោះ maka ជីវិត tem que ita tem que imparcial តែរក្សា no tem que ir a justiça ba ema nebe mate no nemos tem que manter em paz ba ema nebe makamoris រឿងនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានយ៉ាងជាក់លាក់ថាបើគ្មាន how លោកសែន bele ទេ den kata សង្គ្រាមចាប់ប្រើផ្ទុះនៅកម្ពុជាឡើយ ho ដោយសារអង្គការ certeza absolutamente ho sekari funu ne mosutan how bele den kata kida how bele den idane គេបានលើកនៅ la ho ចោទប្រកាន់កាត់ទោស termo incerteza sia ពីវាពីការ la ho acusação sia ba ia tribunal Khmer Rouge mas que ho ក៏ aminia ត្រូវបានតុលាការកោះ aminia amam ba nação saudoso rei ខ្ញុំបានប្រាប់ nebe អគ្គលេខាអតីតអគ្គលេខាធិការ nebe how dehan បានគេមក kata ba ia ex ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យ secretário geral ONU Ban Ki-moon ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសុខចិត្តឲ្យប្រទេសខ្ញុំកើត how គ្រឿងឡើងវិញ prefere ia tribunal file ia tribunal do que កាត់ទោស4 do que នាក់ ia 20នាក់ do que តែ funu សង្គ្រាម dale ឲ្យ datang ស្លា ia ប់ Cambodia 4នាក់តើ sekari emana insanulu date maka hetang oh ka presto ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិទ្ធភាព do que ida nebe envolve ema milhão opção ida nebe ma kita tem que hele tane aminia rei nessa aman de nação saudoso nia hetang acusado ហើយមេដឹកនាំកម្ពុជា Husi tribunal បានចង្អុលបង្ហាញ no សម្រាប់ការ leader Cambodia ហើយ balmos រៀបការ hetang ទៅដល់ថ្នាក់ zulga កងពលរបស់ខ្មែរក្រហមទៀត no hetang ចឹងបើខ្ញុំថាអត់ទេ no acusação se nebe maka incluímos militares comando militar se ខ្ញុំនិយាយលើអ្នកឯងចាំឲ្យច្បាស់ no ema balum nebe maka la respeito tribunal mas bem hamne resposta makane សភាខ្ញុំ how ជាអ្នកអនុម័ត iane ha serviço ho ita
how desenvolve ho ita. Amine parlamento enacted ka ratifica tambah sai telah responde ba amine nasang juice kata sio independente mai be how la husik idane atau kontese tambah Cambodia lidera husik Hun Sen obrigado agradece bane kata kami na fati mantém dame to agora idane hanesan hafanu fale ita tem que ir atenção sobre atividades nebe maka interrompe a minha situação internal nasang niya labele sunu uma tamba det kop ba emanu balu hause la sunu hanya uma atu tem mantolung balung ba nasang selo idane hanesan truth ka dia loss inte nasang niya favor da excelência presidente primeiro ministro how precisa colher barak ia buat barak precisa atu cobre tane how precisa how us desculpa kari how precisa atu colher barak colher rituan excelência presidente sekarang que é maruma atu husu perguntas ruma how sehatan perguntas kari que buat ruma nebe mak falta husu haunia discurso ka hauni palestra ចឹងទេចំណុចទស្សនភាពតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាយើងត្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតណាមួយ precisa a responsabilidade a contabilidade mas be tem que sim você ema povo how concern kata preocupa ituang ho retaliação nebe maka ema ema selo durante routes caminhania tropas nebe mak integra ba iha tropas que Cambodia ini encontrar la iha retaliação ka iha Cambodia tambah conflito hahu retaliação ka balas dendam Cambodia iha tropas hat si Cambodia iha forças armadas sira iha Cambodia uluk ia senia area rua nebe makse controlado area ida controla o governo ida o constituição ida no area seluk controla o si monarki como história Cambodia la iha território ida unificado comparado Japão, França, US, no most Cameroons. Foi de Cameroons, ami iha tropas. Durante os 1970, ia tropas Mamuting Khmer, no Red Khmer, Khmer Mien, Pusi 1970 to 75, iha área rua, ida nebe controla o regime, no ida fila fali, nebe maka controla o resistência, nebe maka liderado o rei, saudoso rei. No, ami momento neba lahatene kata saida maka Cameroons, how tuir pai saudoso rei kata kop no iha
870 mil no popo, honara popo, no selo, hafoindene, kata brutalmente, Cameruzia, brutalmente, mas que se fosse brutalmente se ia, mas se la belle controla totalmente nas país, toma território nacional. Também amimos ocupa parte balão husi país, husi 75, 75 to ian. RSL controla husi ami, RSL husi Cameruz. No, mos funsempai. Husi 93 to 98, Cambodia fahe barua nebe controla husi governo nebe eleito, no ida fila fali controla husi Cameruz. Husi 98 to mai agora, so único controla husi idadet, governo idadet. Nebe maka ami hetam dame completamente mais de 25 anos. To Geneva, Convenção de Geneva em 1994, durante 16 anos, além de conflitos, Cameruz no bombardeados americanos. Bem maka causa instabilidade, mas bem, a me considera período sirakne, os 16 anos de dame. Mas bem dame ne bem maka hare, pas ne bem maka hare. Rei, majestade rei, ami iha ona dame durante 26 anos. Hakara katu fohanoin date kata atu bolu filafali kata de objetivo segundo maka atu hari dame desenvolvimento iha dame cooperação amizade ami resolve 84% fronteira sul ao Vietnam. Resolve ona isso fronteira ao Laos PDA. No serviço continua. A minha negociação com Tailândia onde resolve a minha isso fronteira. Saída maka nota teves. Maka a minha trade ho Vietnam nia crescimento macas teves mais de 10 bilhões de dólares. Volume entre negócio entre Cambodia e Vietnam mais de 2 bilhões de dólares. Volume nebe maka entre Cambodia e Vietnam e a 2025 ami exporta para Vietnam liu do que ami importa para Vietnam. Ami nia volume ho Thailand negócio ho Thailand liu 10 bilhões de dólares. Ho la PDR nemos aumenta, cresce, importa, husi la PDR mai Cambodia, tane, fighting ka luta entre Tailândia, Laos, PDR, Cambodia, sai hanes sa mercado. Fila amba mercados ni buat tidak nebe maka diaktifis hawa karak tuir mai ba iha rehabilitação ekonomia Cambodia nian Cambodia nebe maka durante mais de década todo
Depois do genocídio em Camboja, mais de 20% da comunidade cambodiana tinha experiência moral mental, educação psicologicamente, religião, educação, economia, não mostra, particularmente, transformação, economia, mercado, não é nós, nós Estado. Retan sanção econômica e a parte roto, hanesan menciona antes ona que recuperação econômica nebe hasoro challenge barak teves e sistema economia nebe mak destruído nebe mak tem que notar que durante o genocídio ne puramente de agricultura amila iha trade ho nação selo nunemos a minha moeda nebe mak tum ai amila bel usa moedas ruma ami print amine orsan rasik mas depois de liberação iha 1980 inclui mestres sia nebe mak hetang oho escola sia numas infraestrutura pública sia seluk nebe mak destruída idane hetan quando vai hira nação ida lá ne economicamente sofre menos de recursos humanos esse setor sia roto no emahirak nebe hela psicologicamente traumatizado no fisicamente colhe no incluímos bahirak nebe maka oho durante era de genocídio hafoi regime mono ami implementa estratégia nebe maka educação nebe moderado no hirak nebe maka haloring hirak nebe maka la iha educação totalmente no hirak nebe maka educado médio ou educação ida nebe maka bahirak nebe mak educação ainda nebe mak médio hanoring hirak nebe mak educação la iha que essa educação ka ileteral tol ami tem que restor ka hari fila fale hetan hari fila fale hari fila fale នឹងដោយការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ política geopolítica លើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច nebemaka បាននិយាយ hetan sanções econômicas em termos de កាលពីឆ្នាំ 1978 expectação Boris em 1978 durante de Pol era expectação Boris só ia de 11,5% e a 2025 e a life expectancy kata ba iha 71 anos número de Ema ho idade bot ne aumenta número crescimento macas. Então, ia 1998 econômica cambodiana ia fraco, no ami dependência totalmente, quase que totalmente ba ia ajudas externas. Então, reforma né reforma nebe maka mihalo ia 1990 maka hari economia mercado ida hodi atrai hodi investimento sia husileo ami serviço makas
Hodi reforma internamente, no promuove economia integração, economia cambodiana ba e região no bom mundo. Restore a eficiência no inclusive de administrativa, economia, nos infraestrutura socio-econômica, nessa prioridade no nemos ba iha governo royal cambodiano. Hodi garantia sucesso no efetividade, hodi responde ba necessidade emania, sociedade no evolve globalmente. Iha há liderança, sucesso teve, implementa estratégia triângulo, Rússia 1998 to 2002. Ha foi ne tuir, teras ho, fase sia, estratégia Rússia 2003 to iha 2023. Sucesso Rússia governo royal niniano. Pentagonal, estratégia pentagonal 2023 bahia 2028. Nebema agora atualmente se implementa ela. How a cara tu colhi sobre a estratégia triângulo. Além de objetivo ponto importante rua internal no mercado, área mercado, onde transforma fronteira, nação vizinho sia, fila Bahia, dame no cooperação. Além de amigos introduz estratégia triângulo, inclui primeiro especificação, focus Bahia, focus ordem, hari dame, nós inclui participação internacional, não temos normalização, relação diplomática, onde a força trade no investimento. Terceiro, desenvolvimento socioeconômico, redução da pobreza, sistema, gestão, reforma, setor público, no situação regional, no internacional. No ponto estratégico da reforma econômica, o sucesso tem que tal ema nesse centro, né? Amikoko atu hari halun, no reduz pobreza. Forhau, atau fila fala ituang, bakotuk, hakar katu enfatiza, ihanebe, aminia reforma hahu, kameruts, hasai hotu, foti hotu, amini, saida maka ami iha, wahira ami liberta nação iha 1979, ami la iha opção seluk, mas vê atu usa economia. So iha karau, por exemplo, hadet ba iha ema família ruanulu. Ema ba feto barak sai faluk. Feto barak liu do que mane. No ami hahu ho agricultura. Ami hakara tu fornece private ownership by público, mas bem hahu ho dificuldade. Nebema que tem que reconhecer antes de 1975 post 1975 idanema ka dilema. Finalmente ami reconhece saída maka bol itahanarang na in lolos
propriedade banaing lolos. Nebe maka hirak nebe maka ocupa família balun hetan destruída completamente sem ema ida hela ou ema ida nebe morisela. Então, ia 1987, hau fossai B ta prioridade ba B ahi dalam hau tahu prioridade kata ema maka primeiro liu, depois maka eletricidade dalam B. No agora o governo ia estratégia pentagonal. Fuse 87 to ia 1999. Lá ia solução própria ida, mas B estratégia seria ela na fatin importante no estratégia pentagonal aumenta tan tecnologia nesse ponto da lima. Sai nain kata ownership ne sai acelera desenvolvimento Cambodia ne no ami sai membro mos ba ami agradece ba a minha esforço, reforma e a minha liderança. Estratégia iha moto serviço grosso ba implementação econômica e compreensivo no hari capacity do setor público a força no moderniza infraestrutura econômica nessa transportação dalam comboio no conexão de fronteiras, no atu promove crescimento econômico ba iha emahoto, tem que garantir equidade social, melhora eficiência, no promove eficiência e o setor público. No estratégia pentagonal, o governo anterior atinge 2050 visão. Atau saya hanesan país da nebe maka ho retorno makas kaas. Estratégia pentagonal ne fase primeiro ho mandato dahito governo ne implementa anglo-phone ida hanang digital kopilar nebe hanaran economia digital, desenvolvimento social inclui a estratégia retangular. Pentagular nebe hetan ona moto no objetivo principal sia Lima inclui grosso de emprego estratégia Lima nebe maka inclui crescimento econômico e da nebe maka tu cria serviço baraklitan da toluk ni atinge redução de pobreza dahat continua a força capacidade de governo no melhora qualidade de instituição pública no Lima continua mantém socioeconômico Hosi da Lima estratégia Lima hosi estratégia pentagonal né autoriza a reabilitação no Hari Filafali organização nacional no internacional nação continua
hodi assiste Cambodia atau ohinlor hodi todo serviço ho governo royal no desenvolvimento nacional hodi reforma hodi enfatiza makas ba ia recursos sia nebe maka socioeconômico desenvolvimento socioeconômico equitividade ba ia direção hotu no ia segmentos hotu hotu ia ba comunidade hotu ia a nível nacional hodi a força as unidades nacional na harmonia a nível ba ia sociedade cambodiana hotu. Agora Husikau ba ia ponto zige atualização socioeconômica cambodiana. Depois de Tinang Guanulu paz completamente, permite a AMI a focar completamente para a construção e desenvolvimento econômico. Nebe resulta em crescimento econômico anual, nebe médio 7% durante a década rua, molo pandemia COVID-19. Em 2020, crescimento econômico cambodiano sofre macas Rússia COVID-19, duro economia batassa crescimento negativo. 3,6%. Foi em reabertura gradual na Sanguinha, o esforço se o governo real pode implementar medidas se intervenção socioeconômica na economia cambodiana recupera uma taxa de crescimento ida 3,1% e a 2021 no 5,1% e a 2022, 5% e a 2023, no 6% e a 2024. Hakarak mo sa enfatiza ka tak amne objetivo atu katak region Cambodia 2000 amia objetivo ne bemedo AMI nação países da nebe retorno médio, mas de AMI hakarak atinge ia by 2030 tu resolução UN AMI sai gradualmente sai husi LDC país LDC ia 2029 kulia konaba eradicação pobreza hawakara katukulia kata diferenças entre saída Macau kulia e Jakarta no ihane tamba ami iha antes de Covid aminia taxa de pobreza 10%. Mas bem, Covid, quando durante, depois de Covid, e em 2024, a taxa de pobreza atleta saiba ia 17, a tumba ia 17,98%. E a cara curiosi figura idane, neve how menciona ia zakata. Saída maka tete kata ia 19%. Mas bem accuracy ne maka ia 2024 ia 17,98%. Sekarang COVID ne lamos, crescimento econômico inclui Cambodia, 6 juta.
Na agora ita hasoro tarifs neve maka implementa hus administração Trump ninian. ដៃគូនេះដែលមានទស្សនៈបែបគ្នាទៅលើ Neve maka relevante ho parceiro sia hanesan parceiro sia neve maka hanui hanesan ក្នុងនាមជាសមាជិក usa និងអន្តរជាតិរួមទាំងអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិ regulamento កម្ពុជា da បានចូល ordem កាន់តែសកម្មចូលរួមកាន់តែសកម្មក្នុងកិច្ច baseados no regulamento ដើម្បី Cambodia សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ hanesan membro de organização regional global ASEAN Nações Unidas Cambodia sai atividade e esforço de promover paz segurança e estabilidade no desenvolvimento sustentável do mundo todo. Por exemplo, Cambodia é tão louva nessa nação modelo IDNB desde 2006 haruka ona total mais ou menos tropa de 10.000 pode participar em missão manutenção paz e a sombrinha nia opos ia nação sanolo no ia contingente feito boa da rua entre nação membro ASEAN nia Lihusi mecanismo multilateral sia Cambodia mos contribui na luta sobre crime transnacional sira nesse terrorismo tráfico humano no droga ilícito sia no participa ona ia abordagem da população ambiental no impacto sia de mudança climática. Ho Cambodia nia sucesso e a reabilitação no hari filali ha foi em fundo ha bele hatete ho orgulho kata Cambodia Laos ona nação ida ne bem miserável. Comunidade internacional hahu hareba Cambodia no respeito no apreciação da nação ida ne bem e a capacidade atu participa e a formação, agenda regional, arquitetura regional, no responsabilidade da paz do povo. AMI se continua a dirigir Cambodia para o futuro IDNB. Dia Clio e a independência na soberania total e a paisagem geopolítico atual no ordem global. Nebe maka hetang mudança klean tambah aumenta tensão, nebe causa husi rivalidade. Geopolítico entre superpotência, país superpotência sir. Hakara katu kolia kata Cambodia uluk ne hanesan fati dan nebe maka ពេលនោះយើងទទួលបាននៅទេសចរចំនួន6,600,000 នាក់ Mas antes Covid, AMI hetang mais de 6,5 milhão número turista cada tina, mas depois de Covid, nia mono, netum, depois de Covid, depois de Covid, mais de 6,5%, ne bem mais do que antes Covid. Mas bem Cambodia sai hanesan ona fatin ba online ដោយសារតែការរីកចម្រើន Cambodia, nação idanebema capaz, agradece ba progresso do desenvolvimento de bema ka ecosistema. Online foster ne sia na ema sia bossa que ema por exemplo sia usa trek nação né nação né serviço né selo diak mas bem Cambodia sai nessa nação e da nebema ka lalehang iha mundo konaba sobre online foster online វាមិនមែនកើតទៅកម្ពុជាទេឥឡូវរីករាលដាលព្រោះវាពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់វាតើតែយើងនាំគ្នាបិទអ៊ីនធឺណិតចោលទៅ Isso online internet la update maka iha Cambodia mas bem
Se ita ihan bedet, sekarang kita hakara katu hapar ita taka internet. Claro kata kia buat rumah selu, nebe maka suruh ita, nebe ita persija atau hetan perguntas. Tambah saya maka ema balung ia tendensia atau atau blame, por exemplo, nessa Cambodia. Tambah saya maka label blame sih ni tambah saya maka kita label educate ni ema rasi kode label juga. សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថាចាញ់ល្បែងអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារ Ya maske even ka maske UN ta lakung millions de dollars tambah jogo tambah saida mak ហើយមកបន្ទោសតាអានេះ US labele edukasinya emarasik hodi labele jogo tambah saida maka think blame Cambodia fosala ba Cambodia ប្រឆាំងទីផ្សារគ្រឿង hodi luta hasoro droga ilegal ព្រោះ sih បើសិនជាអត់មានអាណាទិញគ្រឿងញៀន Luta ida ក៏ na គ្មាន be អាណាដាំ makasoro គ្រឿងញៀនដែរអាហ្នឹងនិយាយតាម mercado droga sih sem clientes la hija ema ida maksai ខ្លះបាននិយាយ cresce no la hija ema maksai produce នៅក្នុង how kuliah kono ba isu ida ne iha ocasião oin iha 2000 2002 2003 តាមគ្រឿងញៀនលួចលាក់នៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះវាពិបាក Cambodia saya nesang hetan ពេលណាខ្លះប្រើគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេ Dum tambah buat hirak nebe maknya nunca halo, por exemplo, produção, crescimento de droga ilegal sih. Google ឬក៏ Nebe makita bela hetang online ya Google, ចិត្តគឺលឿន nomos ya stock engines sina ninian, at AI be sina nian, nebe lais liu how usa, ya deep, ya speed. តែអតីតស្វីត Nebe lais liu ya Google ya chat GPT សវាក៏រត់លឿន DeepSeek ka buka claim ne lais liu DeepSeek lais liu បណ្ដាប្រទេស na karakatu គ្រោះដោយ fo សារតែការឆបោក sai kata nasang hirak nebe maka sai vítima ឲ្យ ba លេងល្បែង online អនឡាញ scam បើប្រជាជនខ្លួនឯងអត់ ga លេងល្បែង jogo អនឡាញ online sia តើអ្នកនោះទៅលេងអនឡាញនៅណាឥឡូវគេចោទទៅលើកម្ពុជា sekarang itabot iminia ema rasik halo jogo online ឡាវទៅលើហ្វីលីពីននៅប្រទេសមួយចំនួនទៀត se iha nasang balong hanesang ហើយអន hanesang ឡាញកាន់តែ Thailand ពិបាកជាង Laos ទៅ Philippines រកចំការ online scam online ទៀតដោយសារនេះគ្រាន់តែ ya jogo online sia ដាក់ ni ក្នុងផ្ទះមួយ perigoso tebes ស្ងំលេងអនឡាញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រទេស no នេះ saya រដ្ឋា nasang ភិបាលនៃប្រទេសនេះ batalha campo na cloque អប់រំពលរដ្ឋមួយកុំឲ្យលេងកន្ no លែងហ្នឹងទៅ cada nação ideida forte responsabilidade sini responsabilidade rasi kodi hare sini ema atu ត labele ងជើង labele halo jogo online sia ou halo scam online sia ita precisa atu amigo អំពាវនាវទៅវិញថាសូមអ្នកទទួលខុសត្រូវ ita ផងដែរ hetang atacado អ្នកលេងល្បែងអនឡាញហ្នឹងហើយបានជាមាន how la iha direito para atu ataca sia fila fala mas be precisa atu fo mensagem idane ba ia scam online sia jogo online sia nebe la hoste te Cambodia ត្រូវសហការគ្នា nebe precisa luta hasoro scam online ne precisa cooperação idane be makadia ក្រមមកបតាបានលើកឡើង Excelência Presidente Ramzota menciona antezona Cambodia ខ្ញុំប្រហែលជាមិនដឹងប្រមាណទេព្រោះពេលនោះរបបប្រតិការ how la hatene GDP per capita ia 1979 ia ministro negócio estrangeiro Rússia ia kata 10 kilos 16 kilos você ministro អនុប្រធានទី1ពិតសភារបស់ខ្ញុំនៅ negócio estrangeiro ប្រធានគណៈ Nessa vice-presidente e Senado
nebe កិច្ច makoha ការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភា hanesan តែឡើយជាបេក្ខភាពនៃអគ្គលេខាធិការ Senado ni iha Comissão សម្រាប់ការជ្រើសរើសនៅក្នុងឆ្នាំ Negócio Estrangeiro ni iha hodi eleito secretário-geral e tina ainda né no ema seluk nebe maka mutu ko hau iha né ឬដើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសក្រៅ ami la viagem ba nação seluk comissão ami simo ដែលយើងខិតខំសន្សំ DSA $50 ka ហើយចាយក្រដាស់ប្រាក់ per diem $50 cada lorong ida pa ami hototo ami tem que save ដោះដូរ antes 98 ami usa មាន sasang ត្រីដូរជាមួយអង្គរ usa sasang hodi troca básico tebes por exemplo usa fos ដូរគ្នាចឹង hodi troca បា ho ទយើងបោះលុយបោះចាយ Hodi troca ho, por exemplo, Selendan, Jose Selendan, troca ho Botseluk, por exemplo, nessa iken. Moris nebe difícil teve esse momento. ដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ 1991 Sekarang kita កម្ compara, ពុជាមាន Wanhira សម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ GDP, Cambodia sai hanesan membro totalmente ASEAN em 1998. GDP ធនាគារពិភពលោក Cambodia ni iha 281 ចំណូលសម្រាប់ iha ប្រជា momento ពល ni រដ្ឋម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ Banco Mundial កន្លងទៅ iha 2024 Pinangkotuk ដូច្នេះបើខុសត្រូវគ្នាឆ្ងាយណាស់ Timor Leste GDP per capita ni iha 453 diferença tebes botlio diferença botlos entre ho Cambodia ni iha Cambodia ni iha 1998 quando ami sai full membro totalmente ba ASEAN ni. Então Timor Leste caso Timor Leste ni diferença los ho caso Cambodia ni e momento ne ba. No hafoi ne hau hanesan lide quando wahi hau che mos iha ASEAN hau che dalatol iha ASEAN ក្នុងចំណោមប្រទេស ia nação ituan los iha ASEAN maka che ASEAN badalatolo excepto Sultan Brunei no líder Rua Seselu no hakarak tane hakarak ato យកទៅលើប្រៃធៀបទឹកចំណុច foi no suporta ba Timor Leste atu sai membro ASEAN se ita compara GDP rua wahira ita join ASEAN aminia join aminia GDP per capita ne ki ikliu compara ho Timor Leste ninia wahira Timor Leste tama iha ASEAN iha 1451 então តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែបីដាស្ដាប់ដឹកអាស៊ាន ASEAN framework enquadramento framework ASEAN nia ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយ ho ដំបូលមួយ ASEAN ni membro hotu país membro ASEAN ni hotu ហើយតាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការចែករំលែកពី senhores e senhores shareholder នឹងបទពិសោធន៍កម្ពុជា Hareba tempo nebe limitado, hawa cara conclui hawa história e experiência sia Cambodia nia no mensagem bada aqui da nebe mas destaca a lição sabe sia nebe fotiu se viagem saiu se genocídio pobreza no progresso ba liberdade no desenvolvimento hanesan termai ជាម្ចាស់ Ida ជោគវាសនាប្រទេសជាតិមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ propriedade da nação ne destino mas que ricuções nebe folendiu a tu preserva unidade nacional កិច្ចការលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន Bahia a nação ida lá com ne propriedade ba ne destino rasik inevitavelmente nie se sofre divisão no desastre mas que Cambodia redamona apoio o belo internacional sia no Nações Unidas សន្តិភាពយូរអង្វែង paz duradouro la belle retan se povo local rasik la forte iniciativa ព្រួយប្រាមនឹងកសាងដោយខ្លួនឯង a tu hari sustenta idane maka essencial los នៃនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះតែព្រួយប្រាមឡើងដោយជនជាតិខ្មែរ
Husi win-win policy nebe mak inicia husi povo Cambodia, implementa husi povo Cambodia, no retam benefício husi povo Cambodia. Cambodia sofre agradece estrangeiros sia até também até halu idane ba tuir instrução sia até para ajudas com assistência honestamente colher aquela que for onde respeito ba China, República China e abril tina indane ambisimo presidente China nunca até também até halu idane ka idane ba sempre respeito a minha soberania. Ami la precisa tu buca permissão que aprova saída makato halo mas ve China ami respeito China respeita a minha soberania e hawa karakter para nação parceiro sia outra instituição sia atu respeito país minha propriedade la iha ema ida hatene conhece Cambodia de eclio do que por exemplo dalang idane ou linha iha idane liu do que dalang selu mas bem ia husiliur mai kole buat seluk nebe makala nebe lalos sekarang kita hari dalang idane duk dia kru duk dalang seluk tane politika nebe sekarang dono sia por exemplo aquela que foi instrução que hatete que ba nação ida saída mak se precisa halo ida ne las política ida ne bedia tane cada nação ida ia direito para poder decidir ka ia determinação racial ponte sia infraestrutura dalam ia Cambodia sia lá tahu condição rumah e kata que me tem que halo idane que idane ba lain nunca segundo a comunidade internacional tem que serviço hambutu atos salvaguarda paz nebe iha mas que o custo nebe bot em vez de buka ka hari paz nebe lakon funu bele fácil at moço mas be atu hakotu funu Cambodia precisa tinan to noloresi. Ita iha de tinan noloresi hitu pas completa nin. Mas be idane maka pas nebe naru kliu iha nebe naru kliu iha amine história tinang atus lima nila. Lamentável teves kata Cambodia hedang crítico ka kulia det kuno pas no aumenta tau profundo. Enquanto itane foi sia balung haluha te significado no valor paz ni. No balung haluin ato defende mudança sia nebe la democrático ia governo, mas que o custo paz ni. Tendência hanesane perigoso teves kada comunidade internacional toma tem que hamutu de prevene, condena, não resiste ideologia extremista sira hanesane. Ita tem que hakasang ato educa povo com o valor paz ni. Tamba laho paz, ita la belo colidia com a balefuancia, direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Terceiro, mas que retan dunidam, idanese la dura, clear, banhira, la iha unificação nacional, reconciliação, justiça social,
no desenvolvimento sustentável no inclusivo. Lihusi experiência Camboja niya, ito tengki hakasang at hetan dalan sir at segura dami ni bedura no metu. E a sociedade Lihusi reconciliação no unificação nacional. Hawa karak destaca significado atu haburas cultura no diálogo. Cultura berdialog. E a cultura política cambodiana também. A minha nação, historicamente, liona ciclo de conflito violento, sinir, mudança regime bebê, lios meios la democrático será. No vingança constante será. Mas que Camboja retandame completo em 1998, ela continua prática cultura para diálogo. E daí o partido político e hoje o dihari harmonia, hameting unidade nacional, no cuda democracia. Ami reconhece que a democracia makas sistema governação e danebe respeito à diversidade não fornece meios e danebe efetivo a resolve no zero desentendimento político sira usa boletim voto sira em vez que latmusan violência ka insurreição. Hawa cara que tu enfatiza mos kata nação se Camboja nação país ida nação democrática ou política partida multipartidaria e parlamento tane cultura de diálogo no diálogo o terrorista nem impossível nem haula bela extremismo labele encoraja no la iha fati também idane perigoso teves ba iha nação tane por exemplo dentro iha Europa há se perguntas também sa França reduz ninia crescimento política ou right wing ka extreme right ka objetivo na objetivo de atu reduz extremamente de diálogo tem que encorajar tem que integra o grupo e da nebema ka o objetivo la mai democracia paz hal sempre dihankata se carica cara que tu desenvolve tem que ihadame paz também sem desenvolvimento nebema ka ho kilat musan vai be atu mantém paz tem que ir desenvolvimento buat ruane paz no desenvolvimento e a força ne behanesan ne complementare sira la bele e a desenvolvimento sem dame ou la bele e a dame sem desenvolvimento e dane la as Hun Sen único filosofia único Hun Sen mai be idane filosofia idane maka Hun Sen adopta ona implementa ona ho liman ida ho de mantém estabilidade política no ida filafale ho liman selo mantém microeconômico estabilidade no está claro la bela maneja a microeconomia situação la bela gere estabilidade política vice-versa ruane que simbolo hamutuk paz no desenvolvimento por força nebe hanesan complementar bamal excelência presidente no primeiro-ministro senhores e senhoras,
How espera que how hing que palestra o hing niang contribui ba compreensão clear and litang kono ba valor dame niang no dificuldade se iha hari dame. Ba Timor Leste hanesang nunemos live stream ba iha Timor Leste no Cambodia no broadcast ba iha Cambodia Liu TV channel Sanulu e Cambodia. No popularidade Facebook, página Facebook, excelência presidente, o primeiro-ministro aumenta los dramaticamente. Wahira sai careta levema calori o presidente da República acompanha o primeiro-ministro ne sai viralos ne hari amizade ida nebema ka dura ba tempo naruk nebema ka Ane bazeração fonse líder se precisa atuar exemplo ida nebema que ita tem que iha Laos date kata amizade entre país rua mai be hau ho presidente Indonésia ami conhece malu liu tina tolnolo desde niese sai hanesan hanesan soldado ida mai ben how Laos no primeiro-ministro how hanesan presidente senado parlamento mai ben niesimo how especial teves no ihane how hetan recepção ida nebe especial teves wanhira how hetan Simu husi careta ida nebema kalori duni husi presidente no acompanha husi primeiro-ministro. No história ida nebema que ita lavela tak ita tem que agradecer no aprecia teve so fundo. Claro que aqui a Cambodia quando lori careta tem que check nível álcool husi condutor. Iha lorong ida, iha lorong ida iha dra condutor ida. Nia simu telefone husi nia colega atu atu betul então ninya driver ninya condutor dia bos sekarang kita buat iha ia tua dia então kita lua faham soalnya ia kotu bahira jovem ne hemu no hang no fahamos ninya alkohol ne ba ninya condutor no ninya escolto que segurança no condutor ne continua hem quando general ne faz bania no segurança nemos lanulos tane quando ninia condutor ne lano então general mak tem que lori careta então ninia alcohol level ne se coco ninia nível alcohol ne liu nível legal ninia então polícia for telefone ba ninia boss para militar general militar ida ne be makan ne lori careta sai dem ko tem que hal sudah tinggi how será que how tinggi carne atau masela no ninia boss dia tinggi pusiknya imediatamente tambah se general maklori careta então ninia passageiros ne dan mania hobe nível ida asli ta bahia quando iha mai ihane hanya condutor presidente então passageiro ne super presidente no super primeiro ministro mos
អានេះវាជាចំណុចនេះជាមិត្តភាពដែលយើងមានជាមួយគ្នាបាទទោះបី Idane maka amizade nebe maka ita iha. Mas que o líder serua primeiro-ministro presidente de Timor-Leste. ជាមួយគ្នា Ita bele hana bolumalo colega amigos. Agradece ba amizade idane. Hospitalidade, os líderes no CEMA, povo Timor, particularmente estudantes de escola SEA, Nebemaka, Simu Hau, foi bem-vindo mais Hau. Husi aeroporto to e Hau no hotel. Mas que Hau primeiro-ministro 38 anos, mas de Hau nunca Simu bem-vindo Ida Hanasan. ហើយសូមជូនពរបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យសូមជូនពរ E eu espero que você desejo sucesso para presidente, excelência, primeiro-ministro no Timor-Leste, no povo Timor-Leste. នឹងការរីកចម្រើនតរៀងទៅសូមអរគុណ Continua progresso no desenvolvimento. Obrigado. We ask